Belai pi baro ki para bangit bat perlok basngap yang akan kopor akan jika indiam kejongi ke bahasa sin stoya ke senengkong kemariang ka dom slap ka slap kendiat kreat and re ngakmen wada pedang ka jing kreat ka sun beleng na tip ba pi kemen banya cimbenta akan jika indiam tahu beliau kurku ka do ip tengen sedang ikan jika indiam jangi barabo ka jing khot yo beliau nyarap ini panika ini ka e ka bai dal kam tip ha ka kerteng ukpa baru khon ba men se ba khot amen Sisen bling ay ngo yemen mtakan dekat step sinakong jong katayo. Bless you bon masamar yang iki pat baro bani simpeta hakan dekat jika niam. Melakar kui ki baro stayo pami abiang ingis sisen kawai katayo tamai jong kajing im jongi. Bar ingis dangi ka dekat jika niam. Nakar pat me ble makar ku ka do iki baro makar ku ka do nga alam ka jika jome yaki nga lamba ka jika niam ka bangai ka kani. Ipa nekale daw Chris try jongi amen. Terus nanpulai kita nubulai pensedangi kejika ini am jongi. Nakasam cispa kat kandai kebatang cilan kadakot cispa kalai. Cispa kat kandai lenong kadakot cispa kalai. Nga isi ya kiba arsap. Nga it ya ka anjome. Kaktin jong utrai ngi sangu yau blay. Para pangit bijak ngakwa ban ai. Kaji kainnya makan ke step. Halo katu kajing pule kabalang kot tang cilan arlan. Capang kau kajing long pasnil jongi kibril ledangim sumar kajing long arsap. Kani kajing long biang ngaong ledangim sumar kadon habaro kibril. Haki barang ba, haki ba kena, haki ba pedang kereta, haki hek kihan. Haki barit baria, haki baduk, haki baruspa, akum tatar. Kadai kejinglong kaba ublay kumbuyo sementan isi, bad ngaong kejinglong ladangim semar kan rung habaro ubriu neka briu. Bad hala man la ubriu neka briu kidon la neka jong kejinglong. Don la seba don sibun kibenta hakabaki long arsap jong kejing im. Don bad kendiat kejinglong arsap haki benta jong kejing im. Teban patah susu sepang cungka dengan patah kekian arsap. Katau bi kejing buat jinglong. Kejinglong babha kabangadon, pa kejinglong babha kabangadon. Kejinglong babha kabangadon kapan pa ka haki wepat. Ta kejinglong bamlong jenga. Ta kejinglong babha jinglong pasniu. Ta arsap jinglong. Ka jikin arsap kadon jinglong. Kapaar, kajing arsap, kadai kapop le mele long kibahok, hande kagisang imlong kibahok, le belong le mele long sida, hande kapapau ngimlong kibasida, kata kadai kajing arsap. Saya kedar hak citi ba aruk, Paulus bekoi sau Timotius, nong balai, waiter tadulai ong. Kibriu kiba arsap kidon kijinglong kiba sniu kiba long kibriu kiba hanga mei kiba sarong kikambalai puja kile balai namar kile mele don niam ong sepang ke don niam dan le mele ban don kitu kijinglong ngam ong sepang kan niam kijinglong ngad le mele balong babha le bapau ngalong basniu ngale bale balong basida bapau ngam long basida te kijinglong arsap. Paulus berkata, akciti ju ucap yang Rom, lenang bakat ar, lenang balai kat ar, uong kumne. Kajing arsap, kadai kajing kelan, kajing mut ciperkat. Kibriu kiba arsap, kadai kibriu kiba kelan, kajing mut ciperkat. Nadu jing mut, mata kiwei ka ya cik kami kelan. Kajing kelan katau ya kajing arsap jungi. Kajing arsap jungi. Timentah. Haki eki bentangi long arsap. Kajing arsap jika sedang cuana kajing mut ciperkat jongi. Hak kajing mut ciperkat ngakala long ba arsap eki beriu. Ngalaba kala long ba arsap hak kajing temu bejengah balik eki nun. Kajing mut ciperkat ngalong ba arsap. Kiberiu kitip tahu beriu long ba arsap. Pipet na kajing mut ciperkat. Oh ingin kajing mut ciperkat jongi. Banyak kam ke bau lek sabar. Kipan bagi kajing mut ciperkat jongi tu beriu. Kim cai kim piang kidon kajing long arsap.
Haki iki bentah Puson pau jenong Arsap ke ketien pengikren. Ngakren ngamut ko mga kren. Ngakren kamur ko baka kamlong ko baka depan long. Kren Arsap. Kakane iya kibril tanpa ada nuat ngam don jing iya. Kakane iya kibril hajing mo perkam don jing iya. Hi tak kata kalau ka kibenta bakta ijilo Arsap jing ketien ketulej ke bangi ikren. Hai de kibentang yang pau jenong Arsap jangi. Hakikam ke jam bangile. Hakikam ke bagi jam ke bangile. Abang imle bahai ke kumba ke depan le. Kumba ke depan long ile Arsap. Ni sapoi sibin ngas patatan kumne kendiat sapoi sepang kene. Nang tapan, hey, hak jing ya de parabriu. Kaji de parabriu. Ipan pau ka kaji de Arsap jelong Arsap. Ya Arsap kaji de wat paraba ya i si yang si sem si kurim. Kita nak kaji Arsap ngai pai ka kami ngaka kami yok pa ngi kimi ki pai ki khon kimi ki pa kata jeng long Arsap la singim poi perkat la singim cu perkat kan ni handai kadon pet nak len la singim dei panggil le kenang kadon kan ni jeng long Arsap dan maka kata kitu ki benta apa buat tunggu kalian nongi Arsap ya nongi le Arsap nengkong yau blai ni dei ki khon jong blai Kita ikut jauh beli, kebangi dia ben ayu, kenam keburam, kebangi dia ben ayu, kajing songo, kebangi dia ben ayu, kajing nyim ay, tinggi long Arsap ya Ni boleh kitab Isaya, penau penengkong, lai sahau ong Isaya. Are, kibriu jengah kisniu kenu beli kitin, kisniu hadu kata-kata, kelendet yang umasidap uitu yang kibriu kila Arsap yang kim icu yang kim acu keburam kajeng pet, ni Arsap ya beli. Ni pule haka gospel jo Matius lenong Markus lenong kat ar kendai ter ki Parisi ki Sadusi ki wan rak to ka bisa nar ki ong ki kelishwai Yesu ya no hano ngi de pensiu kajna hatu ngi de pensiu kajna chu kaisar ne chano tu Yesu ai ka to bisa nar iya nga kadon ka dur jong kaisar bar ong ai ka kajna chu pi ka bade jong kaisar ai bade jong blai ayo blai Kacing Arsap cini yo blai kalong abang im ay ka hok kepada jong blai ngilong Arsap yo blai. Blai utau yang ni blai ay ni jing long bapa ngim ay pat ya ka hok kepada kacing ka hok pagi ban i ban songoi ni Arsap ya blai. Kabar yo nungi Arsap na ya lade. Wa lade wat so pala ni Arsap. Ngai lade ng Arsap ya lade. Hey Hapangam ay ka hok kapadi kacung nga pangade banyo kay kita. Hapangam ay kacing ba man sim ya ka man sim nga ka hok kapangade ban ay kam jim nga ban iyo blay nga Arsap ya ka man sim nga. Hapangam sumari kamet nga pa kacitam ham lele nga ong le kan bayu nga Arsap ya ka pet. Wat Ialade ngi Arsap. Ilada Ialade ngi Arsap. Kano lele ya Kiwei ngin Arsap. Kabalay, yun yung ilang Arsap, ya ki parabriu. Ay ngu yo blay tayo ng ibang imbar ki parabriu. Isdangi ka na iyang nasam, sapat ka yung nasam, imbar ki parabriu. Hindi tang lang yung sumapo ni i, pagkajia de ba Arsap. Ala o manila bastang, sikurim ki Arsap iway, ukurim ay ka hok kapade ka jong kakurim kam ay ka hok kapade jong kurim, kali Arsap yu. Wala si umle iulok, wala si kami ikalok, tang bahala dia kalok ulok itip, ngali Arsap iulok, ngali Arsap dia kalok. Ngam iya ka kumbaka deben it, ngam burom ya ka kumbaka deben yo kaji burom jenga, ngam burom yu kumbaka deben burom yu. Beli ya pa ya pra, ama katong kajinya Arsap, hakaji de sikurim. Habadan kani kaji Arsap kaji kami kaji subasi, kaji subasi. Mulok subasi ala kajong kalok subasi ala jong ulok, balay na makastang chuana kajing Arsap. Nangta kikmikik pa lasi kile Arsap yakikon kiti isoki. Dar bagi kam cibon yo we arngot ikiwe pan malu mala kile Arsap. De doni ki baki cibon ikiwe pat kim ai. Teng tikikon ki teng kren. Pelen bagi kimik pa Arsap ki ong email pa kile Arsap dana. Namang ngadeg babiyay, namang ngadeg bastudur,
kila Arsap kita berbahabriu kita berhamstan ki bet haduk kanu kadi tang ba kadon kata ka jing ong kita ki kuat pada tang ki kimi pa ngamut yo no ka tang kade tang ka jing kai pa ni Puson pa ni Arsap ya ka ya ki kon ki jong ni ki kon ru kila Arsap me pa ye pa pastrik ba ki ting kila kan ba ong pa ki kimi pa jam nuat bersebut kila kan ba mon kimi kimia kongo jing ong me kila Arsap nang ta kila Arsap ka yin ka sam ka pangidon ngadon haying kali Arsap ka yin kambe ka jonga basau nong we kata ki hayir kelepai ngam ong angan ngan maramot no ka kata ki ka jebo ngam ong ngan sasar ki we pat kila Arsap am so try ka to ka yin jonga kala Arsap ka yin jonga bat ni ki parang ba asingim kersane ka yin ka bangadon ngampit pa kay yung nakat kayo ay bagadon kay bariw na kot badun kay te kata ka jing Arsap jungi ya ki parabriw sa barngi ba imbat ngi hakajade jungi dala na kastang na yan asem sa par kajade pat paralogru kajade parabriw kajade Arsap kamdan su kata kaji ba sisa panala ba pen ong neu parlog kanay parlog ya kaji Arsap amlong kamabot hay dengi yan no dengi long Arsap kikam pangitre kanungot ki break long sincere cita hok ikam la jong ke bangale kani dia kam jonga ngaden pen roya ka ngaden pen he ka ngade kam jo Kiwei kam tan jong roy jong par kem lang sa lang hayeng asem nama ki break ke Arsap teng ki kam pangile mambe ke jongi la don ba pet ba khmi ter sengi tre ka lam dan ba tre bhaya ka lam dan ba pet ba khmi usele tang de malu mala hi para bangit nama kata kijing gila banlong gitu bentar kijing Arsap jangi ya ki kam ki jam ki bangile ki pule hak ti ba jong Paulus ba khoi ki nong Thessalonika kanong balai ci peu do khalai o Paulus kan ci pang kijing sai tu to ki bro wang so tan nap tan ci pi ki ba sai tu ki bam tre tan dat ke siu bam kan tre are ong ngan kan ye pilek tin ba khor ong pat ai ba mi gitu ki bam tre ban tre balik kim tre ban tre ki Arsap nama yo be ka bam pe ban tre ulong hi katu di kamram bang ngade ban tre ngaden ban tre la yo ni yo ka bam ka de ti bangan tre ka duty jonga ngaden pendek ka kapi ni Arsap ari ki kam ka bangile dong Arsap nakata daw ka juk sithi na ba ala ci thalai upalus ong paralok wat thaj bale ba kibam thaj bale ba ke riu bam Arsap ngam ong kata ka de spa apo spa ta ba ka don ka ci sha nga thaj bale ba ka ka bang de bale ama dong Arsap le sing ngamut ya ka ngam ta me le khnang ya ka tang ba indirectly ka don bet ka jing long Arsap jongi Arsap susu ya no ka kan hu na bangadon hakanu ko kan hun bangadon ngal Arsap am kersane ka kan hun ngalo no we ka kan hun akwa ba ka kan hun kan roy ngapat ngam don balik kersan ngam don benta em ka kan hun nga chong kalan kti ta khlen ti ba ki we pat ki kersane ka kan hun ka bangidon ka kan hun kan bun ki jingmot kala balong ka balang kala balong ka imlang salang kala balong ka no ko kan hun grup bengi form ngilang ile Arsap ya ketukun hun pat hi kan hun kam roy kalong sak khoi na du bastang hadu bakut pateng teng kajak no hi namar kiriu de khot jaka kimya so try namar kiriu de khot jongka kim kile kajing im Arsap ya ketukun hun pacibun ki wei pat ka banga ngam kwa ban ong susu ngam kwa ban ong para bangai ketuk kajing Arsap kadon ki kajing mi na kajing Arsap jile Arsap jangi nangkong kada ka pop ka bakrao mantan ka kitab sam bangai si yau ba le Arsap kada ka pop la ngale khnang ka kada ka pop bakrao tam ka ba blewi si ki briur ki si kana sen yo seu ki briur ki tu kana ngai si tau briur kata ka briur ka jing Arsap le mele pet ye nga patlan det pat hadu not pat jing long mom long le mele kan ba nga hadu not pat pe kada ka pop kabaar kali nuk sapas ni Kiwei pat kipriu ki keren to do Arsap
Katu kadi ke Arsap, hak itu ke bentar, bangalakan ni pi mentalikai pi mentan. Kajing Arsap jongi. Kebalai, kan ni kajing Arsap jongi, kajing Arsap jonga. Ngai pateng ye ke hak Kiwei pan. Kiwei ki i nga, bangale Arsap, kir ke sale. Tali ki barit kita begitu ki baru, nama ki i, nangi ke balarang ba ke se ki i bangile. Ka kitab Ezekiel nong kan riu, sa pu sa gong. Kumbalong kakami long kikuan, kumbalong kupa long kikuan. Kadang ada kupa ba Arsap yang la sang ndang long kupa ngas Arsap ya kakalok kabangan songkurim ngas Arsap kikuan jenga. Kumbalong kikimi kupa ke Arsap ni kikuan ni Arsap yo boleh Arsap kibreu Arsap kitre bagi tre Arsap ada parkum ta ter. Hi kajing Arsap. Ni boleh hak gospel jong Matius lanong kat lai pulai ter. Kisu ang naudiang babha, piket kiso babha. Naudiang basnil, piket kiso basnil. Tila makatapi, komen ko para. Kajing la Arsap jong ngi balong kikmi kipala na ngi balay pet yano. Lane, ano gos, ka imlang salang, kalong bet kajing snil, kalong bet kajing ay patang Kiwei pat. Pasnil ka imlang salang, ngataray. Lamar ka doon kum kita ki ay baro, pa Kiwei ki anuk sa pasnil yangi. Anuk sa pasnil yangi, barakamta kajing snew kajing Arsap kajelay no ha kajing kibreu kababot hapadon kajing Arsap kamdon kajing roy ngate tambat pendep hukum ngaputre tambat pendep nakamdon ka plan kamdon kajing babang ngapen roy lahaya ngasem sabar kayi ngasem saateng ki kam pending ki jitre jongi bale namang ada kajing Arsap kamda dadu kamersim apa Arsap kamdon kajing roy ha kalu kodokon hon kabangile. Nama kata kebangi dari banhikai, ini banhikai banamlong ke Arsap. Kebabut, kijinglong kibriu ke balong Arsap. Ngala ong menek siti ba Paulus bakoi cel Timothy, lanong balai lai ter. Ong ke balik menle, kibriu ba Arsap ke dei balik menle. Le menle pau koi ndai kim dei ke bakoi. Le menle long ke bahok ndai kim dei ke bahok. Ong ke dei ke basarong. Ke bang hangame. Bakwan mentoy tang Ialade. Par Kiwei sipun tele kipop tapi pule nang to keba Paulus Jakarta namar kipop jong kajing Arsap. Tu loy pasarong. Ki pule ha gospel jong Lukas lan nong kat pra kan dai ter kerma sepang kitu ke armut kibriu ke lek banduai Parish bau nong krong. Parish ngam long kemutai tau beri bodong ngaca cek it lar sen las tayo ngale kini kita ngaduai ngam long kemutai sarong kajing Arsap kepelongi ke basarong kajing Arsap pelongi banyau banyi Kiwei kajing Arsap pelongi banlek siliang Kiwei ro kibri ke Arsap kila siliang Kiwei yang tai bang it ngan ai katai bang ngam ai mane ngalong kala benjia wadai kimi kepa kajing Arsap nama kata kapan lek siliang ini kapelong ini ka banlek siliang iki Kiwei pat tengah pengkut nama kata ada ke kai ke pangi ban lek halor bang liosel lada ngalap lada ngakimi lek kajong mesim ngadong ba Arsap kadai kan nengkong tongin kimi lek kajong mesim atau sisa yo ngadai ba Arsap haki kita bentar bang laong Arsap yo blek Arsap lade kibri ter balada kan kajing Arsap katuan Hato ngin sa eka bakan he kajing im jonga ngan penduk ngan pendam ya ka ha kajing im sem jonga kabalai manikai Kiwei pan ngiki balik badang ki khori ki ki ban ki bria bangi de pan pej ngap hikai ki bria pan long namlong ki Arsap na mau bele umsel tenan ka imlang salah kam umsel tenan ka partai kam umsel tenan ki bria kam umsel tenan kim umsel tenan ya kajing long Arsap ke jongi bar ku bang ong khadu ya wai kam don kajing roy la dang along pa Arsap ngam roy kajing im sem jonga kum non roy im sem jonga ngali Arsap yo bele ngali Arsap ki bria ngali Arsap ki ka manam roy ki kam pakan candu nganam roy nganam kiu hakamai kaji jonga hakali kata bele unum berku nama ngali Arsap ki Berarti kan nam karku kibrio kan nam karku kan mau kaji karku bang iyo na bele nang kong kita kibrio Kibreu ki karku yang tahu brio betul stop tahu brio balik pa beli nang karku kata nama kata te komen ko para tungin pendu lada dalam hukum kita ki kai baro kita ki jinglo Arsap jemi tungin kimi dalam jang muslim tungin yo kana jikai tungin hikai ni Kiwei ni kai lade ngadu wa ye pi komen para dua dan na ngaso halade ngadon ka jing Arsap
kami kajang kemesin hak sisi pensem are arsap habur ki bentah jing im jenga wai bo blen yarap yang ban mi na kan ni kajing long basniu bat katong jongi kalong ban long ki ba Ialade ba kiar na kata bat pelong ru Kiwei penem arsap tengi pekot ya kan jikai niam jengi dah ka bangi duai ablai tra kan rat ablai sibuan nak betai kan jikai jemi yang kan step songu ya me pekan mau yang ni ka wei kajing long basniu le sengi ki briu ngi don Minta kasih Arab ini ban kemiyat ialah kajong kemesim ban pek Hato cis don mau kajing arsap ha kajing im jonga le ada ngadon Arab yang ngaban mi naka pelong yang ngaba penduk pendam naka pelong yang ngaba bah melatau ini ble kajing long babha kajing mut perkat kadur kada cha kajing long babha jame kanya sa ban ni pat cha kajing long arsap kan yurat kajing long babha jongi kerpa dikine dau kris utrai jongi amen kaburam hau pa baru kon badam mesin bekoi kumbagala long ka banang kong baju menta barbara bor junam la junam amen kemen ngasut nat ka bor ikhtiar bangayo na pa ban ai ka cikar khoi pi trai udon ringkat bapi baka cikar khoi jo blai ban bo baro ukpa baru kon pa mesin bekoi kan hera lo jupi kan ya sa barbo ringkat bapi ku blai pi ko men ku para